Berkat arsin haswa pinwan hiar tmayangi yo pijae na kani kasta pertai. Kajing ya penibor ba markliang kan pada mi kisngi kalanang isir kai shushu hakini kipor naba kajing ya so kleinbor bat kajing bom dan shu kajing solem ne jing sus ne kalanang bantlot shushu kawai kajaj banriu ya kawai pat kawai kari ya kawai pat bat kumjuru wat kayeng ya kawai pat kayeng hakini kisngi tang kajing ya kwa ban penibor bat kwa raha bor sudah penban lada kano kari kaya letma pat kawai pat kari dei kiriu pat bat kirit kira ki ban kala long klang kenya penban kadba kajing ya penibor hapreng ki leno Hamas bat ki spai Israel kansan klem poi perkat kakten hun leno Hamas kala shudu e kamaka ya we nak nong yalam hak madu jongka hak por bom poi perkat mano manoro nalor kata ulasya peniap haki benda jongka teran ka bom semlaja kano kajing ya kruit ma bam margaliang esmal hane obadei we nak nong yalam ba haklido jongka kenhun Hamas hakini kisni bat hikmnai pelala laju i bun sini tanghi kitnat social media kapa ulai hukum ne penbor ya ka kenhun leno jungun neki Hamas ban yakun persya bat ki sipai Israel kapala penlong ya kari Israel bahkan tuet jurba yau naba udai we nakibah kmadu ban kenshoit bakini ki eke baro in sajalong bat haka jing pompai perkat jungu Ismail hania ulasya peniap kamaka lakum kunai hakoi patka benta wat lada udai ubah kematam kajing bitar ki leno Hamas kalalong syabab pelat namar kajing syak peniap no Ismail kapala penlong ru iya kari Iran kabadai kawai nakiri bak kersan tenge iya ki Hamas bakin lom kerki iya kajing elang jongkin nong mikmat kari Iran balayalam da'u ayatollah Ali Khamenei bahkan ai hukum badai baik pan hiar thap persya khamtam ya kiri Israel namar kajing bitar kajing sya peniapu Ismail hayane hadin bakari Israel kalayo jingte phalor kane lang Pakistan sentiat jongka Prime Minister kari katau Benjamin Netanyahu ulong ngibriang dakabakloj yano banwan hiar thma yangi handrai perkat arsin haswa ba pinle ya kata yo piduk jaj sendon na kani kasla pertai ulap penkut